Kuble phi baro ngi pediang so bhabyang ye phi shaka program kisau ayom kipor balawan ra shaphi da unang san hima mentangi dan hangni bat isamla pol yang lingdo hagba ini isamna haringkat armut kibeipan kila sedang banyeng halagi jonggi kejan ban ay ke jingkersan iwe ye iwe bat kumju ru ban sedang ye kalan ay kam ay jam shakiwe ru kumju kani kakam kabaki sedang kadeiru kawei nekilan kaban yada na kajing penjular ya kami mariang kum ki samla ki dan ya kanong rem ka baskem ban pindu ajat ya kajing pendan kam ya ki plastik ali mentang ini akran bi samla pol yang lindo ban batai kam janai halor kani kakam Bila banyak tu, bangga ni kakam jong ni. Teng ke jong ada di pol yang lingkap mau pelang, bat kunjuk tu along kamu bopek kami kamtam habis ada ka kam pertisla sikit, long bekum sikit terima, yang ini ka K11. Dia kini ka K11 ka full form yang ini ka di kersian lang, dia Gun lagi beri upat kitip kum kata K11 ni ke K11 batch kan. Kan ke K11 batch kalau sedang ke ideation stage ke jangka kalau ada nak aduk kipur jak hat nyau hat real aim tu tambah. Ni kan be ya ka official establishment date house nam ajak hendak kan. Hawe dei ni K11 batch. Kaptu kat ni senam kalau ya entah maka kalau yo gun di jinjarab itu tunjuk ini dan hi kita di seal semua. Tangga tahi. Te samla pol ke ikwa pencelur ya phi ban sedang ya kani kakam kani kakam hi kate pa haba sedang te angkum no ma ka kibun ha ki idea bat kumju ru ngia bun por banya sedang ini kakam ya dan hado kandai spomut kita ki belong ki ona ma kamba mentapat long ya dan la ka jong ki jing ya le bang hapek kam banya ki tu ki kam ki bakam ai pisai ni ya ha tu por long ki ba ki labun bayami nok kan ke le mengi pada kemni biadan talai ngut ni ha ketua pon ni dangkam ya samlang padan kita ki jingkit jingba hayang mak ki bakam kya te bala ketika bayi duna jinyo orangnya ya syak beken ya nek beken adu ban tapoi ha kan kasni dan tama pila bania tu ingi akan lentian kumno pi sedang ni kani kakam te kembang ong mentan mah kajing sedang dengan ni K11 ki sedang kita ngi adan kendai ngot ngot untuk ki labun ki idea harga sedang kan ni la elek kum ni kum tai bede bat K11 kum juru harga sedang ni penmi itu ki paper bag ki belong sedang mah ki baju ki farmasi ki dukan di jingbam gitu tambah ni khaim da yo i than ya kata kajing yo nong namar ba tu te mostly dengan la yo dengan mesin ban dengan penmi kadang jing yo nong le bensna mensenakti te kamdan yang kata jini. Dan hadian ski ni sedang banlap ya kan ka jeng dawa kan ka demand mah beti harga beda begini ki paper carry bags sometimes kita ki paper bags kan. Katahi kala lam lenti ni bangin yo ya ka ni ka idea ba kumju ru nila yo ban ya tray lang ba kan ka prime ka beti ka prime halia. Usnam arhaja ka kandai dan ba kan ka prime urban. Ngidai kita gi first cohort icam kan dan aduk bangidan bat kileng nang yo susu gi jengki la jengki kai ki babun ha ki ba la nang ai bor susu ini kenang bangin la ban kampen telun kampenya ya ka kam kan ta hi ki jinga jengki jeng te mot ki pishna di machine sekini te ka jeng ka ya dan lang ha kan ni ka wasna kan paper bag kan te kadon ka jeng sna kidan ki ki bangi hable di machine bat kidan ki pat ki ba ni hable ke keti ki balik mesin te gede ki kamtam haga basdang ba haga bakut kan tang kita ndai haga bede bat basna bun gede da keti trai kat noi sini pe yo ban yo order ke kum ki order te ka syang mah ki por kidan kitu ki peak season bagi ong babon ha ki jingya tho ki da lapai ki por talang ele ha ki por te ani ki bun ba ki order Dari kini ki por bamenta te ki debit tang kita ki bangi on ki nong way ta ki retention customers ma ki baju order na por ki badan kam man por kan ha na do January baru sistem ni so ang na ke kom ta hi ke ada te ki koi hi si ki
no try nang batai pi ka siang por ni ai Te kum ki ai try ki customer ki ba ya jan bha bat thi. ya jan ba ni te ki bon he kita ro hande te bagi bon ki dukan ki ba ane sor selong kita ki ba sabab ang selong dan ro ki ban lek sagaro hills menta ki dan la ka jong ki ba khamya jan ba te ki dehi gini ki ba setting ba ki ba bo ki jan ki but ki customer base ni ka ngan su ong no wa am ko ang ban do ong ban ayu tang balong ki ba khambon hi te ki de ha ki khathan ba in khra sharum ki ba kham pandan kam ni kan kapla Te kum nu phi penya nu jor halor kani ka pla mo ka basna da ka kot bat ye ki plastik. Di ka basna hi da ka te ka basna ka plastik dei ka long an ongom no ka long harmful bhai te ni ki ya ka me mariang namar ba entah mo kamput ka plastik te hei ban ya jual pat bagi ni paper bag ibu ni ki baju kentho ibang mesti yang teni paper bag ni adil hei ko ban suong na pada ini ki paper bag ibang ni teni ni tam gini ki babrau ini kita belami penmi ki recycle paper segede tipat ki bala pandem di bala penjat pen untuk di recycle pemandor segini di sheet kan dengan semua kata jingmut ka balong recycle mah berkumjuru kani fila ban reuse kat bakadang long kumta hidakam iur kamlong ka plastik pasata ma kani ta kaput na eno kata Tegi niki kot de phi yo na no ka source. Jika source jangi kini ki kot ki bon di source te bakamlong na do menswa te nyiwan ra be na goti na Kolkata so bangi la yo kiet be na do menswa long kila kami aido kani ngidang ya le kat bala bangin la ban penmi no di kot jong la jong khnam ba de nang bun ki ba penmi paper bag bangin la ban source ki raw material tai kat ni Hato bidan be ka jing mun pendan kam de ki tiar ki ban om penjular ya ka me mariang. Oh, kejing temu jongi kumbangi orang itu mana ka bakal ni kakiwan ka sedang om tang ban kersian itu para beriom ban ai kata kejing kersian ha biade bat kumangi para nong sengkam ne minyo kamai nei gitu gibangi ni ai kam kinyo bai bela banyo bai kamai tu nanti kalong ru kani kejing kersian lang iwi jongi kersian ru ni kwa baru nidan bai kata kejing temu ban kersian ka me mariang ni penmi ikini bat kunjuk ru ni pendan kami kini kisai tiba per kidan disla kidan diksa kidan di kan bamda penjual ke mariang bat kunjuk tu ni dang yo ni juyo ya kata yo snow ya kata ba hamtam ki balong haka yo ka hat ka baji ban suang na badi ki do yujur te kimlong man ra de gini ini mentang idan haka ka face ban develop ya kata ka bioplastic ka yo ka grant research and development grant na kina po prime ni bangidang ya dan hagalin ki ban penuan ra kita ki biodegradable plastic nang bangin la ban pendan kam gini di pelaro haki yo tiet ki baje kan lang badi do badi kan nang kata ni Kum ki kita ki jat paper bags pi penmi. Ki paper bags ki bangi penmi dei bon hai kita ki size kan ni dan hado kemba khat mreu baladan lupa dan kemba khat tadi size tambah niju customize daripada lagi dan di customer teng dan kam kumni komtai kat kun kejing kwa ka jongki kan customize Ti kum nu pi pendet pat ya ka dor. Ong ha ka kum pi ong ang ka size ka defer na ka wish ka wei. Ti kum nu pi pendet ya ka dor. Di kador kalong bang hak kenya kenma te ta unit costing te ni kenado kapai kali kapai ra kapai kot kapai orang nadong sedang ken gum tu ni pensong dor pat highway pula kan nado kapai sena bai tu ni sebut dor pat kat tempat jenglut yang kita gitar lut Try kum kani ka nu tingka ka song dor. mungkin ki pula bagi order nang ni deh isong long haka jing order jong pi la tapi order duna ki rem tapi order bun ni ai dor wholesale kalau kita kata nang batai dor kan sondor on Kum nu pi penya yo ikini ki plakot pat ban poi ki customer pat. Di marketing jungi hi ha ba sedang dei bun por bangidang sedang untuk bun bangi sulit bet ground level bet kan long ilek terwah di dukan di SPSP ki beli nang tiap kinang ya tu pateng untuk dia mentah te ka jimpenya yo ke jungi kani ka plakot ke jungi ka long bet mostly online di order di bun bawan be online ibu ini ke dukan ini harus ja tambah kalong baik
ni di Tambun pada di long di online orders dari di beri bawah. Online orders kumno ha di website ne. Ini pila ben order na lembah Instagram na Google web direct untuk search kerjaan lang web salah. Pila ben text direct na tu lah ni pila ben tama pila dan WhatsApp number pila itu phone. Te phia kan du jing e ne man convince ki brio mo ban jet de kini ki kot am di plastik. Te ben konvensi ki brio kalong ke ba ba ma sen bangila melian hi kum tu te ngin ya melian be hi kum tu hi te henry mo onga pada ba ka na do bawan ka lockdown ka pandemic te long jingul tu jong blai ba long kum ba kila kham long eco conscious ma brio kila kham it ne mariang man kata kam da than su menta bangin pen sngo thu bat kum ju ru hibun ki an ki barang ya mi man hakani na do ka an ba mi ko Meghalaya High Court ne thì bà mi akhir CDC ba de ban khang no di plastik henry ke jing kalong lada kini ki an ki dan ma tamba ki bate lakam bat ira ka an ngong bundan ke nyita ki ban pet ban pen perkhing ya kata ka jing pendan kam kini plastik ki bala long be an kata hi ke jing lada ka sarkar ka la ban te lakam sisa de ka ka an ke bala mi kemudian kan kamsuk ini ban banyak yo kan ya ka paper bag Kumno ka investment kaya for ki sedang. Yang kapor bangi sedang te long bun ha tu kapor long mangi di para biasa kam kai ni sia pen mi hina ladem tu tok kat bala te kumjur ngi yo jeng yarap untuk na mel ha tu kapor bangi sedang te ngi la apply ki di scheme di grant di babun kan ki balai ngane na tai ki bangi thau yo ni la yo dan kam long na onta en rei te mde ba ong ba yu kan ni sia kerja ni bor baret na yang nasan na ini bala Di hatu pisau ba ka jing yo nong kabun ma ka jing du nong ne kaya tingkat ni. Te ka havide bat kata te ka jing yo nong de jing du nong ka business ni ngasmo bang indala khen mai kata ka unit costing ite banong bendu nong te num du da tama ka jing du nong ka sulong ta tang la dam dan order te ade tang kata du nong te Hai ka sibnai thare pi yo nong ka no ya su khen kalum. Long tu Lada PD si spa tingkat yo nong kat mana kata ka si spa. Kita taruh bersong lagi jajak pelan jajak customer jajak ayu nama ba nong gumno ba kini ki paper bag dai lada pi order hendak teli ni kamram do jadi ba pi order bun teli pat ni lah apa mai dah kadar wholesale de so ong bet no to try 60-40% long the 60 is to 40 kan gajing do gajing yo nande ka 50-50 Kay ka jing ka ba crowd du ba hisyam ka jing ya denti jok ki ba sedang ni ka kam. Hapor ba sedang ni ka kam gajing tangi la itendo bon tadi gajing ma intang gajing iba mentas ni la shay kim long jing so ki wan sa di ki pat jing ndai ngaso gajing ba bangi ba mangi ha ki porte na mar ba maro nangi ki bang ya pet ka ni kam ni de ki ba bet ba biang hadu tama te jing ya ki tu ki por ka long hi ha ka liang pisah ba to ble la bang ji na te la pli ni la identi bang yo ki karan na sarkar hotel ke department no ta Ki kumno ki te la kam ba di gini ki jing te to te bente la kam hi ke jing te ka kam ni bang dan ya kata para long ni dan ki ba sna ba ni ki ba dai kan thai ru re ni ju ya men sim ni we bangin dan ya kata men sim senrang no mangin la ban ya sha namal ba nong kadon betu ka tim peno da pareng ga baong nothing good comes easy ma en hap you have to do it the hard way as long as ta Tiga ka jing kai ka pila ban ai ki we ki badan ya ka jing thmu ban seng gum gini ki jat kam. Ka jing kai ka long bet ba ta ma bangin ya sha nama ba dele business teng so tanat ba long try daladi ndan nong mai ndan mang tim tamba pin hap kham so tu ba ka dei ka jong pi te pin hap kham ai man sim su gan teng ni nda shule ni tari kam office mang nda wan sing ko no la so thai ka tare nda ha bang idan ka kam na jong te ni hap ai kham ken ma long yim de ban thai ko lo ban thai ko lo ta hi ke buat dong ai di nong seng kam ti ba yo iya kan ka video Dah, boleh sih boleh. boleh
Ti para long inget scam baling ba kini ka kubor, kabalawan ra di samla pol yang lingdo. Kan long hum kajing ai men si mi piki para samla, mapenyeng halaki jong ki kjan. Watla kajing yo kade kabaret ni kabahe. Nginget scam bada kajing lang ngina ban pendo jat ya kajing pendon kami ke plastik. But bangin sedang man pendon kampat da kini ki plakon. Kanang bangin la man penek pensa ya kasaudong saukun jong kami mariang. Ti tangkat tu in say syambiang aku ipat kapor ku boleh sibu ni kajing kersan jong pi but nginget scam ma pinang yai kersan chu chu hakis ngi banwan ku boleh sibu